bangi baugana ndi babwirite guteiria gikaro kia mbunge mwanka nontu kuringana na ntuko iria ciaejanagwa cia gutegera mantu ja impeachment ciethairwo iri ntuko 10 na ntuko 10 cia gutegera mantu jau ciathira Jumamosi baugana ndi kethirwa nontu riu yari njuma no batue ntuko ingi eru nene ya kuthithia gikaro kingi bagite atia yari Aramisi riu yari Aramisi benda kuruka Friday bauga Saturday bauga beta mwanka riu yari Aramisi mbunge nene ne thithitie gikaro njuma riu senate yathithitie gikaro Aramisi na ndi bauga agite mwanka Jumamosi rio ntuko 10 kuthira lakini muite uite Jumaine muite aromba guteirwo mwanka Jumaine lakini nabo abunge bakauga ntuko 10 irithira Jumamosi tiga bathithia gikaro mwanka Jumamosi na mswanda jo aretwa jo ao kuthithia gikaro kingi Jumamosi bamwe kanya ubone kethro akoneka na mswanda jo kuija jo agakura cia kung'ana gukuruka ugoga nontu jo kwaga kura cia kung'ana bendere kinya Rigathi Gachagua ateo na benderea bakwenderea balingira nontu athitangi na mathitanga 11 mbungene ya seneti no beta bakiringaira kura o ithitanga na kura ciareo o ithitanga na kura ciareo na ndi bakuringira kura mathitanga jau jonthe 11 mathitanga ja 5 jang'ania kura cia kung'ana kuga Gachagua kwina ukuje bwa kung'ana kuonania na athithitie makosa jau athitangi najo na sheria niyo yuga gukeja kugwathania inya ukuje bwa kung'ana kirinye thitanga ri mwakiki jare uthitangia jo iring'aniria gukurita obisi ko speaker wa mbunge ya Senate Amason Jeff Kingi atumiria atia ni untu bwa mpumi cia kura iu ciaringirwe cia kugwathania Gachagua na maitia kiri mathitanga ja 5 kiri mathitanga jau jonthe ja 5 kou Senate igukurukia eberwe obisine ya munini wa rais na arikia gutumiria jau na akurikia gutumiria jau yacoka jekirwo nkathitine ya thirikari rune na nandi mbunge speaker mbunge nene amenyithua na president amenyithua imbieto mi president akomenyithua president ari menyithua nontu nandi erote na munini kenda mutaratara jo kwambiria nandi gutara muntu ungi uri ugatuika munini owe ambaniria jo mbunge ya National Assembly ne rimenyithua ni untu bwai nontu president atara muntu uri ugatuika munini owe rietwa ria rigeta mbunge nere nene ko mbunge nene no mwanke menyithio obisi munini o rais na ndite na muntu nontu senate ko murita eko mugwata makosa jara kuringana na uria sheria cia Kenya ciuga aya runene rukiri nandi mbunge neo inene ibare bagutumirwa nontu ninde benda gwita rutha bakathithia gikaro njuma kenda bagitate batithi kawaida batithia gikaro njuma kenda bathiria ngugi iria cionthe itigere itithiri mbere beta rutha already senate bakuringa kura ndi balingire kura na kiri mathitanga jare 10 na rimwe Gachagua athitangia jo ja 5 bakuringa kura kuri no kuje bwa kung'ana kuonania Gachagua na thithirie makosa na bakurikia kuringa u bamenyithia rais bamenyithia speaker wa mbunge nene rais no akomenyithua agutara CS wa mantu jokaria na mantu jange ja thirikari nene tawe Professor Kithure Kindiki atuika munini wa rais wa Kenya na rietwa riawe aikia mbunge ire nene National Assembly speak ekithithia mbunge wi nene ekithithia gikaro kiu yari gutumirirwe kathithia njuma gya kuthiria mantu jara batigerie mbere beta rutha rukiri thaithatu bamenyithua kwina ntumiri yumite kirimbio rais yumite mbere makuri na ntumiri yumite kiri mbunge ya Senate ya kubamenyithia mbunge ya Senate nirakurukirie Gachagua na makosa ja 5 kiri mantu jara athitangia jo na makosa jau ja 5 ja mweberio obisine rais no natumite baruga ya gutara Professor Kithure Kindiki atuika munini owe kuringana na katiba ya Kenya article 149 eriuga gukeja gutuika gukugea obisi munini o rais gutigwete na muntu rais agatara muntu ngeja gutuika munini owe na muntu uria agatara rietwa ria weri kwe mbungene iringwe kura ya gukurukwa gutaro kwawe itina bariuga voting
Kuringa kura waringa kura. Ikuringa kura. Ja babange bataragwa beragwa atia athithirwe approval. Waigua kwirwo approval ikuonania kathithirwe nya vetting. Mbere magategerwo ethirwo ari na kira gikwendekana. Bamwite kinya bamurie biuria betie into biawe biria benda baruga ciawe nambi. Kou sheria article 149 ya katiba eriuga rietwa riu ligaikwa mbunge na inene National Assembly kuringirwa kura. Na rais akenenkanira baruga Professor Kithure Kindiki na nenkanire na baruga ingi ciumite kindu angi cia thirikari rwangi rumwe ruri Ethics and Anti-Corruption Commission kuonania uti mantu ja corruption agochonko no kana ari najo na letere kinya baruga DCI ya kuonania uti watho unite ire itagwa good conduct na chokare tabaruga ya HELB kuonania runi ruri aero university ya Kithoma na ire atauraru ya choka ya reta baruga ya KRA kuonania na ya gogoti bwa bwega na bachoka bareta baruga kinya cia education board iria ya board iria rungamaira mathomo jankathi cieguru kuonania kinya certificate ciawe iria athomete na aria nthiguru ne South Africa ibaithingatĩtie na bethirwo ukama na athomete no na wa degree iu athomete na aria nthiguru ne ya South Africa nontu no wije ukauga indathoma nthiguru ne fulani no gaita baruga na nije university iu ite Kenya bategethirwo ikama u no mwanka kwi board ithairwo erio kwi organize thirikari ingatagia na aria kathingatie kaurio university ije ng'ania kabete na athoma ku ariuga na athoma ku bakauga yagwata ikenda na ndibonania certificate kiawe kethirwo iciama bena inya ya iu ya board iu irungamirite kithomo gia nkathi cieguru kuonania au certificate ciawe cia na aria athoma na aria rongo na aria nthiguru ne South Africa iciama yachoka kuringi na ndi niwererete tenkarari muno ya IBC ya baruga ya IBC ya kuonania kinywari na kira gikwendekana gutwika munini wa rais iu ni erete tenkarari muno na kuma au na ndi nuije bambiria gugitahatia bambiria gutegera mbunge na ndi bambiria kwariria mantu jau na mukubogo bamba kwariria mantu jange jara batuite ntuku iu gutegera both signs chichi baraye muno baba kwatambaru kuruta Gachagua niyo atakuwatambaru kwanza mbungene au uti bare au mbungene gutari naye bara opposite bara Gachagua ntona atakware bare mutabare mbungene inene rira rietwa kindikire akuruka gwa utiwareku utibo bara bapinga utwe na ndi baruga yu kwija speaker wa mbunge inene Moses Wetangula kwa bakanya bariria mantu jange jara bare ariria ntuku yu ntuteka bene bubu keja kinyethoro baringagia muntu mubeja kiroria batigwa bakiariragia beta bathiria mucemanio bari kamiti iria banga mantu ja mbunge akwija iria berere sheria eriuga rietwa riringirwo kura ki tutikara kuria ariria kethirwa tutikara uria ariria kanambi nontuite kuge athithirwa approval eriuga riringirwo kura kwaura ndi kura bakaringa beta baringa kura na bakuringa kura na bera kuringa na kura iria ikaringwa simple majority ya barabara present and voting barabara mbunge kagita kau bakurukia nusu rietwa riu rigatarwa rigukurukwa bagwita kuringa kura bare mbunge na bunge 236 kira bunge 349 barabethero bare mbunge na ke bau 236 bonde 236 baringa kura gukurukia rietwa Kindiki atwika deputy president utwe kinyomo orega oringa kura ko 236 barabare ku baringa bonde 236 gukurukia rietwa Kindiki atwika deputy president akurikia rietwa rawe gukurukwa au na ndi speaker wa mbunge nene tawe Moses Wetangula abamenyithia kagitate abamenyithia gete na nda kanenkaneirie rietwa riu kiri president mpumi ukiri president kumumenyithia atia bagukurukia rietwa ria muntu uria baretere kenda na ndi kuringana na watho president na nda abwirite kugitate ku gazette gutara Kindiki ta munini wawe na gucoka gwikirwa ki gazette notice
kunyuithwa muma kwawe na sheria iriuga anyuithwe muma mbere ya munene wa gambithania kana munini ethero munene wa gambithania ateo munini wa munene wa gambithania andi bau bo kana andi ja riu Martha Koome kana Philomena Mwilu andi kuma au riu irio koti kwejire kuma koti kiri koti ya Milimani mugambithania High Court Milimani mugambithania witagwa Chacha Mwita na kiri High Court Kerugoya mugambithania witagwa Richard Mwongo Mururu bari takotoda ya kurungika mantu jariku mau jau na takoti ya Kerugoya ni kukwira muthawara njugu ndunda kire ni kwiburagia ali High Court chionde utinote umba gwita High Court Kenya ntu High Court areri unothi utinote umba gwita iwite mantu jai ja mantu janga mantu jakarikite yako no monkaje tegiri koti irere akwi High Court chionde Kenya ya High Court utiota thi no utinote umba gwita na especially ukeja kugita kwithirwo kiariragia mantu muno jaja gutongithia ira itagwa Bill of Rights kioto kia muntu kwi mantu ja kuthithio bukona jatine ota ja boja ikagia kire High Court te Magistrate Court ya High Court High Court igitana ndi no bwita Court of Appeal na bugachoka bugeta Supreme Court andi gukumira court ode kuga mantu jau jagite atia jarungi kwe jau ja kurukirwi Senate ja kweberia Rigathi Gachagua obicine ya Deputy President irio nandi mantu jagitire atia jarungamirire windi jakiuga jarungama yitwa ria kindikire ariri gukurukua mbungene atuika munini wa rais bakireta bakiri court bagita court okay beterete ake rais amwikira ngathiti-ini thirikari akumutara ino nturia ringi ikitie riitwa mbungene kamunominatite kamutarite ja gutuika munini owe abunge baringa kura ya gukurukia riitwa riria abunge nabo bakuringa kura mbere ya mwikira ngathiti-ini akumutara gukwija kotonde kurungika uria Senate ugite kweberia Gachagua obicine na mutaratara jwa kugitate yani kesi no bari baira court already kwanja bachoka na rakire Senate na baringire kura wanati ko nominate ndi kima tumaruto ni inyuma nara bacho mutaratara jura watumiro Senate kumaruta atiko watanira batuko watanira aju na kuno ntu irio betete kotini rira Senate yari ukurukia mantu irio betete kotini so bakinenkerwa court order bethira kinyethro court order riuga burungike mantu jau Senate yagita jathithwe tajo kweberia Gachagua obicine na nde bethira nyatiga kweberua aki wanaikuma mangi ure watonyo obicine yu nitore awire nenkanirwo mbungene na ria ringirwa kura na mbunge ari kurukia kukira gitigere aki president gwikira Kenya Gazette agutara Professor Kithure Kindiki ta Deputy President of Kenya ichoke nandi gwikirwa Kenya Gazette kaire ntukwiria Professor Kithure Kindiki akanywa muma jo gutuika Deputy President urongi wo muthora njo muntu nende kumenya atiri kuya gwincherere ogu yomba kwithwe inara ode kumakire koti yomba chero kana baraba bathie kubinga nomba kwa bacherero na muntu nende kumenya ri Gachagua yonthe kenda bochererwa kana delay yari na kire koti mbere banente mwiri bakubinga mantu manya bagwita koti amenya bate koti mbunge ya Senate ya kurukirie mantu jau aramisi utuko kweli ko baroka kotini juma rokiri juma rokiri na ku no rio rietwa ria kindikiriitire mbunge ukoti kijo thikiria mantu jao irita kotonda rietwa ria kindikirikirwa mbunge na ria ringirwa kura ria kuruka lakini nandi na ku rietwa ria kindikirire nenkanirwa mbunge nuntu Senate ni kurukitie Gachagua aritwo obicine ko tonda yeja ya kuga irungike mantu jau ikuonania jakarungi kwa kinya jara kuthithagia nuntu bwo Senate ya kurukirie nukuona na ndike tumikinya mantu jakindike jarungikirwa lakini jakindikite jo baikitie kotini ya bunge Senate bagita inya kotini bataijirie twa kindikire kana enkanirwa betite barungika jau koti iragitire otuko lakini niyo siri basi etangara haraka bakiuga baba kotini bethira kindikiri itore aritire mbunge na kurukua eterete akikugazetwa kuri ntuko Jumamosi thirikari negeririe muno gukurukira nuntu magamba ja kuregana na Gachagua kweberwa kotini jaikirwe kotini kinya kweberwa obicine jaikirwe kotini kinya mbere
mswanda juju kinya Senate orira mswanda juju ambiririe na ara National Assembly ko na Chief Justice Martha Koome na ara gutara judge bathatu bathikiria magamba jau jonthe nuntu ije ingire muno jari magamba uthate ata aringanira ja makai jara jareo auga ijagite ata ijathikirwe na ndinya riu gukorombo kinya jau jange jatigirome jaringaniro kiri judge bau bo bathatu nuntu butithikiria igamba bugeta kotini bukienda mantu jamo bure antu baba ingi no muntu ikitie gamba riawe na muntu ikitie gamba riawe na imantu jamo bukwenda jagitwa koti niringanaira magamba jagu ikagita riri gamba rimwe antu agutwika riri thikirirua riri rithikiririrua na mantu jara bukwenda jagitwa no jamwe na ndi kwi judge bathatu bari bakugitate bari bakutaro i Martha Koome Chief Justice bathikiria magamba jau inyethora jatari ja kuringanirwo jonthe nuntu jekara jakija na ndi jari jariganirirwo jatandatu lakini ja kumira mwaka ja kinya kwithate so judge bara bo bathatu thirikari negeririo boneria na bathithia gikaro ntuko Jumamosi yenda bagita thirikari akiri kotini ira itagwa atia ira itagwa ex parte batwaga ira chitagwa ex parte orders ex parte ikuga atia ikuga iruterero mwake ruru retete romba kotini iruru ri kotini bukithikiria mantu jau kwina irengi itagwa inter parte inter parte ni kuga ntere cionthe gambene riu iri koti kotini na koti ira ya bera nandi ibachoke kotini narua ibathikirie inter parte inya ntere iu ingi inya ruterero gachagua rwi kotini kenda irita mwerekera jwai jwega mbali iyo rikwe mundindi na aru ro berigeri kugita ex parte ari bakagita inter parte nuntu nya ruterero gachagua rwi tere nandi ro thirikari ruru kwenda rutere rwa thirikari na ruru itite koti kuromba koti iu kuromba onda ira ciariterwo cia kurungika mutaratara jwa kugita atia ngaziti jwa mutaratara jwa kurita Gachagua obicine na juta na mutaratara ju kurita Gachagua obicine no ju gatumirwo no ju arekia kuma obicine to mwanka obici wi gatarirwa muntu ungi na muntu ungi no ntu jau jarikitio kuruka te Professor Kithure Kindiki ko onda ira ciariterwo cia kurungika Gachagua kweberua gitine kweberua obicine na ciekiro obicine eu Professor Kithure Kindiki thirikari itite kotini ikiromba onda iu itieberue kenda cieberua mutaratara ju jumba kugita atia kwenderea na syllabus iu ikinyite aria rietwa Kindiki itite mbunge na ria kurukua kwa koti iu ikeja kuga janarua ikweberia koto onda iu gintu kia mbere gazette notice niye kathi direct gazette notice ya William Ruto gutara Professor Kithure Kindiki ari deputy president wawe kuma ule nandi gazette notice ingi ya kuga deputy president ule uratarirwo i president gutuika munini wawe akanywa muma ntuko fulani antu fulani mara fulani okay kuma riu nandi ntuko ya ntuko yu mathaja uja kinya na bete antu au akunda muma kuma au atuike deputy president of the Republic of Kenya ruamira sendini twame tutiyire agwendi ruterungi na ta koti nyomba kugita sendini kana Kindiki ata ngaziti tandikwa kana nyitho mu